Schubor nakaslem jong udongsan hima. Ka adventure nyo trap off-road kan pelongi ke jingya kop ni kali bala tip kum ka 5th ahor 4x4 off-road challenge arajar arpulai ha ka khat khandai trek hadu arpui trek urisa mentau snam arajar arpulai ha kharsati park ka bah tham ribhoi district ha kani ke jingya kop ka balai sngi kindan hadu lightly ke jingya kop kum ka modified category semi modified category but ka stock category kani ka club kalau weri kinong shimbanta na ka jilla ba ru ki bana bar jilla ba kin wani shimbanta kani ka jinge ko kani ka klop le thu ba hadu manta ki la don ar phongot ki bala deb ai kerteng handai kala khami lenti ba kin don hadu nyo phongot kinong shimbanta kan thup ki bana bar kom na asam ba sikim wat la ka khusnam ha kani ka jinge kop ka long tang san lang na ka benta baro kinong job handai kani ka sunjok kamshim la kan ran dien manya chakmat ya kani ka jinge kop ha ka sien ka basan Sebab klub jongi untuk long yang mentau siam kalau ke siam ke pasang bangi penlong ya kenika 4x4 off-road event ya kabakan long haka tarik kat kendai hadu akui tarik jong bunai Oktober arhaja pulai de ngasno komen subur nama ba haki siam ki balak dep nioi bagi bon ki partisipan sekat nang ni siam kinang shimbenta kinang bon bagi yang upgradation jongki yang kali jongki te kani ka ai musim ni kumki members ka club bangin benlong ya kani ka event bag mentau snap le na kerman bag hambun cucu kali menjat snap gidan palak ngerupo mentang rai kalak berpoin nyoko kali ngindon du lightly ki categories kita usnam modified category semi modified baka stock category kadon ka special attraction tu nak benta itu ki badon ka kali 4x4 te ngidon ka off road trail ini dia off road trail kelong it's a fun drive off road kamde ka competition ndai ki bakwa ban join kita ban kin haban siu di entry fee baret pada di kermen di sedang di ni ngidon di girls women's category ru entau senam dibanding compete di track dibanding sampai track entau senam ilong dibaham tough banding apa macam senam ru nomor ni bagi partisipan il upgrade kali jadi ini ru accordingly minang penkiu nak ke level sakoi ke level kanang ya di bawah berkatong bejong ni kebangi don nadu pasang ya kena klub dalam ni don katong ba kawai sini di depan poin national level compete ke sports. Jadi ke sports kumbang Asian keren bisnya untuk laga kalau compare dengan di sports. Kalau setengah dari kata-kata. Kiba ini banyak kali berang 4-wheel drive kemudian ke Singapura. Aku kerja setengah banyak ini kali. Hamtam haki track bangi penkrek itra ki bangi penkrek ilong natural track bedai pok cloud te pok karsa tipa teman muslim pilih mentau muslim di track ilong hamtaf bat ilong enjoyable ni khot ri pai ba na kaleng sodong sokun jong kari khasi jongi bakin one witness nimshim bayru ai free entry na kuntagi nang man te mentau muslim nilayo di competitors di baruan napo Sikkim ru, di baruan napo Assam ru, but kidon di baruan napo West State napo South India dan bagi 4 confirm dengan 4 laban ay nakata. Nakapenta ka finance, ni ke club ngim don seng jom ni dalam kabarit ka contribution di members, abang don mungkin di program, ni approach dari government department, nila approach tourism department. Tourism department na limbat ng Kamilian H Limited nilayon kato ni ka general nila approach ka Department of Sports ka NEC ru ngikaman manginyo ka general na kiyo marba claim ka pisa minumla ngikaman kiba job ni man usnam man badon event kidon ben ang ba banyak compete ka national level i marka involve finance huge finance kakali kapan late haka national level but international level kakali long very costly kita long very costly one vehicle will cost around 35 to 40 lakhs
nak mutakan ni nak ibakat klub ada ngiyok kalah sponsors ni long ready ni don ki drivers ni don ki beriu pelong betebit balik jekun ya kan ke sports ngai kejingnya patolong ba finance ni don di ban penbiang kali ni don ki engineers ni don ki technician ko biang ban pek di don kam mechanically electrically ni don kam tak finance ngasuang belum pun nak bagi kategori suara itu bertagi ada around 20 kiwai pak di bangsa register apa registration open dan tarik yang mengenai September kan tu dah kenyo tadi tu Oktober for kadang dan ikutmen pinangwan ai jelas seperti yang diberi juga bangsa itu dengan share ya baru tinyawan PKI ketika kerja event kerja sport khamlok her pagnu yi unjuk kami yi tega belum entertain kami tenang tega wer di baik baru kini ya wer baik baru kini wan belum jelas seperti ketika free entry ini mikro besar yang PKI tega wer di participants kini itu di badan di California 4 di badan kategori stock kategori purely kemauan company 4x4 stock jadi track begini baik, dan aware dengan just video for fun. Tambah tadi semi verified, kalau kami ingat, tadi modified ke track kami. Saya sendiri dengan aware baik baik bagi ini berkuat mereka, dengan ya sebentar kan ini, jika kai 4x4, menghabiskan extra kendau, extra pump.